Rodigeda na Miss P kha Phalaphala FM. Musi ri sala ri tshi swika hune ra vha hone ri vha ro pfuka fhethu hunzhi nga maanḓa. Huṅwe ha hone hu vha hu tshi tou vha mavharivhari ane a vha a tshi khou ḓivhiwa nga vhathu vha badani. Fhedzi iwe muṋe u sathu takuwa wa amba. Zwino na musi ndi tshi ri Phalaphala FM ndi iṅwe ya dzimbekamishumo dzine vha ḓo wana ṱhuṱhuwedzo khulwanesa nga nṱhani ha uri ri tenda kha uri ndi zwone muthu anga ita zwine a vha o ita zwone, fhedzi tshine tsha vha tsha ndeme ndi uri muthu u a shandukisa vhutshilo hawe a swika hune a khou ṱoḓa u swika hone. Lokovhela ndi khou ṱanganedza kha mbekamishumo ya Rodigeda nga dzina ndi pfi Miss P, ndi tshi ri nṋe na vhone kha ri vhe roṱhe u bva zwino swika tshiṱoro awara ya vhaye vho tendeliwa uri vha vhe tshipiḓa tsha ino mbekamishumo ngo shumisa Facebook na kha YouTube nga uri ri live. Vhaḽa vhane vha vha kha radio 87.9 kana 7.8 kana DSTV OBK 811. Mwine ne ravha nae kha ḓuvha ḽa namusi ndi vhafunzi vho Obedience Masakona. Vhafunzi ndi khou vha ṱanganedza kha mbekamishumo ya Rodigeda. Ndi khou nga maanḓa Miss P na vhathetshelesi vhoṱhe vha Phalaphala FM. Tshine nda khou tou takalela tshone ndi tsho uri namusi ri ḓo sala ro wana thabelo, mbekanyamushumo yashu i khou ḓo aluwa ya vha khulusa nga maanḓa. Vele ro swika ro ḓisa thabelo hafha ndi kale i khou ṱoḓea. Kha ri mbo ḓi thoma u humela murahu musi vha tshi kha ḓi aluwa lushela lwo Mondo Mathuli. Musi vha tshi kha ḓi vha ṅwana muṱuku vha ṅwana ḓe. Ndi tshi kha ḓi vha ṅwana muṱuku ngauri nṋe ndi nṋe Tanzhe hayani. Kanzhi u Tanzhe musi vhabebi vha tshi khou alusa u tou nga ri vha khou shumisa as a